Atzeko gara, orain kontan badaukagu herriko lagun bat gonbidatu dugu gurekin Team Akilrazenari egiteko. Txalo bat herri oiuako jendiari. Erregerik ez hau ez beste inor, hasi da denak ez du balio. Pare bat milenio, diktaketatik kanpo, zeuden mezulari gehiak, itzen saiatu diren, Let's go tonight, we open our hearts, say it with you to us now, we are fighting by our passion, to be part of your love, separation from this place, separation from this time, when we trust and this reputation, what's satisfied? Txanponetatik kanpo, gutxiengo direnentzat, zorginezak dirauen.